Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawkyrwat Presbyterian Secondary School Light Lausang Jakram, Southwest Khasils District. Haka arpau dari uleber arca arpuan riau kala yuak ban play perdai ke jing Rakhe dap arpusan Snem ke Skul ni ke Silver Jubilee. Haka ni kesngi la yuak ban penher kala ma jong ke Skul kum kedak ke jing play da uba renik dan ding do tongkar MLA ke than. Yang ni ke Skul la seng haka Snem arhajar iwei bat la yuak ru ban yathu ke history lingkot jong ni ke Skul da utaman basan JS Dausau kabelamat shibun kijing haka puar sedang Hendai kat banang yat ki Snem ke nega Skul kal nang kiau hakil yang baro kat hadu bakal genjo yaki arpusan tli ki Snem uba ranik dan lingdo tongkhar ke nega sni kum kadak ke jinglek kemenlang ya jing Rakhe Silver Jubilee ulapin bena ban ajing rap saulak tingka ya ke nega Skul lingbak MLA scheme jong Snem arhajar arpusan arpuhan rio kum kadak jong ke jing sedang ban plino ya ke nega jing Rakhe Jubilee jong ke nega Skul ngan penher ke nega lama. Balang Presbyterian Mawkyrwat dah berwei ke jingmut. Kali rai banten sa jingkan mau, yang ke jingwan juga Snem arja. Dako anseng kau ke Skul hak mereka dom hangne halai dosa. Bagalong ke jingkan ku, nak benta yikiu paro besong dosa hak mereka dom hangne halai dosa. Kumtang ngiyakut bagi pelino yakaway ka luar primary section hagariga jaka. Kumtang layo iban pli gini Skul da iba W Lundo ibade EDI juga Skul ibadan hangne Mawkyrwat balik bagi tip menta ka SDS ibo. Hagariga Snem kikina kidantang kumba arpu kundai moti bat sawut kinuhikai kibdeki kon jong kapala kibalat keloi ye ban volunteer ban sim ye rekam ban yerap hak ban hikai ye kini kena kibeton hari Skul bidoi ye hak basdang kabalang kampat yo ban snai ya ke jong ka building dari ke jing Skul Kumta hakbal yukalayu I bakidon kiri quarters hagriga jaka keju hagnen lagusang. Kumta nagaliang jongki rangba jong kabalan. Ila lake yang menyekendu yu estetik engineer yang bakidon road. Hagan kapori di lead SM. Ban kerpa di ban yerablam ban penai jakai ban penong Skul. Kumtang ni dapat disokmen rokraw bang nakaliang yung estate engineer ia syak sobha nagbanta jungi yak bangin pendong yak ketika Skul ke jungi hak ketika jaka Hak kebaran kau aduh serta bandon kita lomit gloria. Angin kam ke Skul kananglah banya syafran hak kebaran Snem di Bantuan. Ipa bani bagi Skul kanang sei ki student ki babaha ki ban pas ha ki jintule ki joki bat ni pa bani ibian ya ki testimony hakaba ki student nang ki le kuliah ki bai kerdan hak bai ki college ki babaha jong ka state na kaya jong ka India bat kindon ki position prepare ya ki bakin yo yang maron ai ki kerdan hak program ki bahade kumbale yo ki kerdan mane na iway na ki student ko pas ka Skul. Saya simpat nampak ban penjerong yang dari jingkran juga. Mereka empau kisku yang boleh try kerak malah syak ini begini yuk besok lain kumne. Harga dari sini kebaslap dan dari hewan ban yang syak kerlang boleh cumane. Bagi I dari konsim jok kisku try haki para banget jok kabalan perfikiran Mawkyrwat. Bab lewan bagi dorkan bagi dari Skul bagi nakmen harga dari jingkran arpusan sem jok dari Skul. To ai bagi dari Skul karena ya syakra. Bat ublay try kena undang terkui ke Skul dengan kapor. Haka bagi lo iya kijing jok jong ke Skul. Nawan bro kira-kira sengi ke pemerintah. Oat, Skul menaik kulai kerpangi baru berjun hajarin. Ibala advocate, kumu advocate, ibala advocate ha, nak kata ke Skul
hakababot kursin ila kren hanga sepang juga ke skul bakaran non kam ya ki infrastructure banyo ya ki jingtei kamera hakan ke skul kamdei de ki kren pasisin ila kren dunai kalaisin sosin badai kita kamala penlong rin balayo balikan pati kerang ba kemudian ke skul so ki non kam non kamera tinggal lala bermanra kuwe kamu kau nak SRW scheme jom unur Snem arpusan arpunril hakabangilan erma ya kena kampang deh kumba solat kita kalau kau orang mangga kerpat ya i headmaster bakir biak ke skul bakar bajum kuwe deh kibala pengkemau kibala long kibala advokat pun sini dengan anak ke skul bakin wan mansim ya kena kau orang ya kemana orang